mešati, ko film zdaj delam. Mešati, ko grem film delam zdaj. Televizija Slovenije, Erik Blatnik, Sidi Šarančov, delata vrhunski golaž. Tole imamo prevelika. Suši naredite na šnože. Kje imaš Jermana? Lahko malo, če močnejši ogen, pa si ga prije nazaj, spet da isto, ne? Dobro jutro, je bilo že zdavni, zdaj bo že poldan, dekleta so neumorne. No, evo, vidiš, ima gola glej, kaj se da tu nemaš še slikaš, nemaš? Nemam. To je. Menek malo. Zmagovalni. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to love and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, just try to release it. That's the thing. Always look on. Se še snima. Zmagovalna. Zmagovalna je tukaj. Tukaj. To je zmagovalna, se prištem. Fantje, v kapu rožco. Ajde, 3 oporko dio, gremo. Malo zaplešte. Tako je. Tako je. To je balkansko, ne? Ne, to je seksi tako. Njemu Ko pa ti dobiš pol suhi pa suhi moškač, pa to pride. Mi je všeč, čeprav navijam za Dolenjski. Je, ovata. Ti spet si tu, no zdaj da imaš vsaj enkrat vodo. Pa nismo še cifre dala, porka mizerija. Radio je si, kaj boš malo? Ne, ko ti pa ime? Kaj? Ko ti je ime? Tatjana. V redu.
Ampak to mu bolj kakšno da je malko. Pejta še viva gor. Erik, pejta gor. Že bomo. Kartona mu ne daj. Nač, trpiš. Prosim, komentar. Val 202 je peti, odlično. Evo malo pažnje samo. Jutra Dolenci, svaka vam čast. pošaljem rezultate, sad ću vam reći kako je raspored kako bio. To se rijetko dešava. Baš mi je u čast. Bravo, svaka. Nisam bio. Puješ u prvu, a drugu. 17. mjesto. Je. 16. mjesto. Sever Slovenija, 8 od 60. 15. mjesto Radio Triglav, 9 ni 60.